Kamwili tuka ukuu wa myaka 14 kuma utuini wa Nzalae wodini yangu Utethyo ni Mwingi ya uthiloni wa SUA na kalaka neki mutiani wa Kcpe mwaka muvitu yuwi kwatyo wako kwa andu matongoew'e makathethe siku ikilasi cha form 1 sukuluni wa secondary wa eetwa Thitani na vala nyinya wake utena ukwati wa mutwa sukuluni kumuna na thina mwingi ula umekumbilite masi Muloko anakwatie maxima na 343 na vala yu ukuia silikali ondu na andu matongoew'e mavikie na umutwa sukuluni no kenda kuyanisia ndoto yake ya utuika musili wa makwani na kumwaua nyinya mukuo wa ucha lina musangi na mauvombe yange. Mumanyiw'A masi Muloko na unakwatie maxima na 343 nsini wa mutiani wa Kcpe mwaka muthelu kuma sukuluni wa musingi wa Kithioko. Yucheni cha ndoto yake ya utuika musili wa makwani vanzi ya Kenya myaka 20 kiende na unyiva. Itina wake kuleo lika class cha form 1 onambikia yu. Masi anakwatie valo lika class cha form 1 sukuluni wa eitu Thitani na valo wikwate wake wikwa andu matongoew'e mavikie na umutethyo kumana na ukia wa Kitui ula wikumbilite musi wa kisio cha Nzalae wodini yangu Utethyo Mwingi uthiloni wa SUA. Nimeitwa shule ya upili ya Thitani na sijaenda shule kwa sababu ya ukosefu wa pesa. Ningetamani sana kwenda shule nitimize ndoto yangu ya kuwa wakili. Mumanyiw'A na ula woneka ena kimako muno na kuvikia kuya onena na vilingi wa mauvoni wa weta tawithitwa kuyiwie timu no itina wanyanya kulika maskulu ni kivathukanyo ma secondary na vala yu kwisilia kwikonia na uthukuma ivalua na ukenda kukwata ilovie mutwa skulu. Saa zingine nahisi vibaya, nahisi kulia, nahisi kujihurumia. Kuna wakati nilikuwa naambia mzazi mimi naenda kutafuta kibarua. Christine zisani nyinya wa kamwili tukana valo kuweta utena ukwatyo na monini wa kusomethia mwitu Nzisai ya mume wake tawaye mumbini myaka na mbetu na vala yu eetwa kusomethia siana cia kisio 3 weta tuthukuma ivalua na juu ndene ilovie mutwa mwana skulu wa secondary. Myaka nienda usomethia siana ciakwa sipa ulu lakini ebinda ndi no weso usomethia yuni kula cia silikali na samalia avuko mimanga imandethese kusomeria ciana isu nikenda none na tobwa maisha ndukumawe wo ngua na ivalua ila ingi nona nini thukuma onethesia kubeta limu ndani kana mawia langi na mambiki ani ndukuma na makisi 343 na erete sukulu wa Thitani na nini charibite olondo ndona nikenda aripoti sukulu lakini yuni mwemelele nolondo tono vike sukulu indi ngoni yakwa ningwenda vike sukulu niwongela kana itina wakuvika sukulu ni wa Thitani mwalimu tona wecheka na mwana nuseletwa ulika sukulu na vala ukuya andu matongoew'e mamutethyo mwana wake wambe ya vikio kwata masomo mbanye mwana nikendo ke mumbanye nundu ate mumbanye ndende undu ulotona kwika ato report sukulu yakoneka nyemwene na ndiena na nena nya mwalimu ina nenga mbia nenga nginya mande ina yue mande yu ndise ndono vini iliata masi nokuya andu matongoew'e mamukwata mba masomoni make no kenda kwa wanyinya wake mukuo wa ukia myaka 20 kuma Nzalae wodini yangu Utethyo Mwingi uthiloni wa SUA kauntini ya Kitui. Go report ya vilingi wa mauvo nilina musangi.